Ashifa Armin aphan USUKA pen karcho. Kardom Birta life pen elisami rupjali disopi non bertang ton pen arjuponexena. Nonhetjong HSLC surihini rengkoragathom asatlang along distinction kelong dun abangphi Ashifa Armin aphan USUKA asong pen karcho padopon. Haura Ghat Sankar Dev Vidya Niketan along pen Ashifa Armin ke HSLC surihini rengkoragathom asatlang tokdunsi 96.17% chepalong dunsi Karbianglong along riaphan nongme wanlo. Karbianglong aphan nongme ke wan pithega pot pini USUKA song pen Ashifa Armin aphan karbi poho horai lapen certificate pen archu ponlo. Kewangji langarni Ashifa Armin pen kacharliahin apranganat kengkam kachjordun thekjia phan hirjume pajer ponlo pusi USUKA tiripia me amepu bibi sonteron lapen kongchun bang jintu hazarika pen pangdak pon. News Desk Birta Live. High School Hikanto Purikhat 2023 বৰ্ষত হাৰগাত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী আছিফা আৰ্মিনে ভাল ফলাফল দেখুৱাই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। সেয়েহে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ অৰ্থাৎ চমুকৈ USUKAত এটা সজতি দলে তেখেতৰ বাসগৃহত গৈ পেলাই আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি আহিলোঁ।